e whaatala whātu I le whaafonga ma le sirisira mai mō mai si utātu utunuu. Tu whia o le atu Samoa, ia mai lava I maunga te tele se I o atu I tātou whanau, mātou whaatala whātu I le nei vaenga le aso. Mā lo tele le soifua mau ma le langi mātafi I pa io si utātu utunuu. Mā lo fo I tāpuai, ia ma le tatalo, ia o lo o whaapenao na manuia ai si utātu utunuu. Ia mai se lava I le Puipuiga, ma ngā ruenga o lo o whaauau, ia al tātou komiti nei, ia ele ngā teilea, ia o le lo si utātu utunuu. I le tau mawhainga o le tātou whaamai ma le Puipuiga o si utātu utunuu. Mā lo atu soifua I le pa io le tunu o whaafonga mai mō mai ma sirisira mai ia ele ngata I lea e o te foi sa mātu whaatalofa I tupu mai e o si utātu tunu o lo o e pāpā au I tunu ma mao ma so se tu o le nei rangi o mā ua mai le nei whaasalaunga whaamalo atu whaatalofa atu le nei tā au fau ia mātou manatu ia wa tāua fo I le nei lao I le nei tā au ia e maua ai le avanoa e whailoa I ai ma le ainga whaasalalau I Samoa nei o nei ia a mis foi le fionga I le whaaton siri au au so I fu maloloina I Samoa to fa le ausa Dr. Naseri e ma nei o tātou komiti e na ia whaawau tātou ngā luenga e peo na masani ai si o tātou tunuu longolongo atu ma whaelo atu tūlanga o lo o wata otoai ia ngā luenga le ngata ia tātou ngā luenga whael komiti ngā luenga mo le Puipuiga o si o tātou tunuu ia whapea fōi le whaafonga mai tūlanga o iai ia malanga fuafua mai po malanga o lele a ngai mai Samoa ia o steam fōi sao noa le whionga le li fō mai nei tūlanga o iai ia a tātou tuinga I tonu si o tātou tunuu po le vaccination rollout ia e whapea nā fōi pe o na whaafonga mai mō mai si o tātou tunuu I teimi ua whano le nei tai au sa sao no ai le tai o le malo le whionga le tamai tai pālmia ia e whaafitaia ia leanga le lei ia ma le alofo fo'i o tātou paanga mai whafo ia ua tauala mai ai le fisoasani tāua I le tui na mai o tātou vaila au o le COVID-19 vaccines ia I le whainga paanga vāvāla lata si o tātou malo ia ma tātou paanga mai whafo Steimi ia o na saunole ia I o le li fo mai nei I le tūlanga o tātou vaccine supply Whapea fōi ma tātou flights, ia, ai tā ua le whaafonga mai le tunuu e le tūlanga ua o iei tātou ngā luenga, polo kalame whao o atu I maota malao ma nuu uma le tunuu, la tātou polo kalame o le tuinga. Ea ma tātou sa mātala, manatu ua whaafonga ma silifia le tunuu, le tūlanga ua ta otoai I alfisuia inga o tātou malanga vaalele anga I mai le tunuu. Ia ua mai au nta oto pol kalame pe lua ma sina taluai sa whailo atu ai ia tātou pol kalame o vaalele e awina mai ai o tātou tangata po tātou repatriation flights bound from Auckland to Samoa malanga mai au kilani ia lesa whaata oto mai tātou pol kalame o ofo ia Aukuso ma le whaasolo atu I le kuata muli muli o le nei tausanga ia e pe o na saunoa le taitai o le komiti tele tai fono o komiti tele le fionga le tamai tai pālmia ia ua tolo le tātou malanga lea na fuafu mai le lua masin taluai na fuafu e taunuu mai I le vai aso le nei I le aso tofi o le vai aso le nei ia ua toe tolo o na ua manatu fo I le o toe pope lilo I le whaafonga mai Samoa ma le silfia tūlanga whaingatā ua toe o iai ia le whainga saua le whaamai tonu New Zealand o le tai au nei leo ua over malifitu sfulu ia cases ua whaapenao na maua I tonu New Zealand ai maisea ele matautia o le isi fōlinga lea po o le isi tuainga lea o le siama le ta o le Delta variant le fo I olo umatua maftia ai fiti ia ma maftia ai le atu o lopa antoa umatua maftia mti ngai na intia ele variant lea ia e pe ona sa no foi ele fo mai le mtauti o le pipisi ia o le tu ai ngā fōlinga lea o le siama lea la o le vea New Zealand mo le teimi mo mua ia fta a le vea ai le tolu pe faso taluai ia le o le fitus furmon tupu tangata nei ta ia ua afiai
ia o le nganga lea i le whaafonga mai si utatu tunu o le malanga la lea le utolo ia e manatu ia e le umole whai aso lo tatu utua e mai fo i le tua le lao le lei ia e whaapena to e fituna iai ia le toe whaawawina mai o tatu malanga o lo o whaawau pea tatu cargo flights po malanga e awingan mai iai na o tatu o loa i le tunuu ia ona o le va ai foi o tatu malanga ia o lo mo fai ona awina mai iai tatu vaila au ia ma tulanga o mea whainga luenga e whaonga ina i tatu malo ia mo le tulitulo ina o le nei ngā luenga e pei foi ona awina mai iai tatu vaccine supply e se lau se fululua afe doses sa tau nuu mai le vai ason te nei i lalo le soani mai le malo ia pani pe ona iai tai au nei o tulanga i tatu vavao ia ua whaafonga foi si tatu tunu i mea o lo i nei fisu ia inga o le polo inga o lo whaawau nei e muta lo na o ngā i le asolua sifruiwa Aukuso lo na winga o le whaiunga o le neiva yaso ia o ina ia o le atoi loilo i fo i le kapeneta ia vavao uma o lo o ia i lalo o le vaenga selau ma le 5 ma le vaenga selau ma le 1 o le whaavae o le malo tutu tasi o Samoa ia o le atoi loilo i fo i vaenga a ua ia i fo i le manatu ia ua te le vaenga ua whaamatangatanga ia ina ia maupele atunu'u ia tūlanga mo mia ai le utua le mato utua la loatu i siu tatu tunu ia alofungia lava le saunga le mula utele o le tuma mala utele ia e whaapea foi ia le whaonga ina o whautuanga wha ale soifua mala o loina o lo utu ina tupe i le au ma le pō ia e le whionga le li foma inei ma le ti ma le health i tūlanga i le tatu tali fufonga ia ma le wha mama le lei ma le tatafi le lei o ao o vaenga tā ua ia o le tātou Puipuiga i le ngata mo le KOVITI-19 ia ai whaapea fo i tūlanga i siama ma whaamai e tutupu mai ia i tūlanga i le mama o na tatafi o tātou 5 ma whano tātou 5 la whautuia i le whionga i le whaatun siri au au e whionga le li fomai e sao noa i tātou update o iai ia tūlanga o tātou i la tōu o a ngai mai le tunu ia e whaapea fo i le polo kalame o le tuinga o lo whanga ioi ma whanga solo si tātou tunu. Au sa? Ia, sao no iau. Wha mai si o tātou tunu. Astai anga whiri. Astai o i songa le tai whono. Ia, msalo e nana whaapi atu si whamtalanga pe ana sao no tai whono. Le salo i nei le whaftai e tātou o tunu sasani mai tui. Tui mai Australia o tui mai Japani whapea fo New Zealand ia mai ei le si vaenga lai titi o le AstraZeneca pe luas fulu no afe ai se lau luas fulu mon tupu afe ia Japani ia mataulia Australia le mo mali tolus fulu afe tau mani si luas fulu afe le hoi lai Italia lava Misalo po le fai unga o ki topa pe na whaaria mai New Zealand tau nuk mai loa le tui lea pui lea le COVID le Pfizer lea lo o i eil taltonunga ma lewa ia maa ki tātou e whao ngā loa mo tātou au ngā tupulanga ia sifuru rua tau sanga sofitu o le anga ingana na o le timi a tō nei taruna mata mai a Aperila tātou tuinga o avalu sulfitu afe fa se lau tolu ono tangata o fai tui o avalu sulfitu afe lea fa se lau tolu ono o le festos tangata ia mai lea fa se lau luas fulu montupu afe o le eligible population nga o no inga toitia toe pe toe tolu afe pe ona ausia lea o lea foi o tangata ia e te tau ona tui. Tangata ia e reo tau ria ia whai lele, ia whapea matinaro mai tanga, ia i lātou o maua kentau vai tino, ro whai lātou tonga whitinga, ia tangata whai lele le angaron tino. Arwa ai tangata ia o atoa le ta ilua tui, e tōrus fulfitu awhi ni maserau duas fulfaa,
fai lasi wala wala pasene ia o lea vai atu ia po ia inisi wa ngalo po la ai fai anga wale oro de whanga soloa o le tau o tui temi nei la nea fo o tele vai la au ia mai numera nei ele ato se tausanga o le expiry date ia ele vai temi ia o tuei pela o tuia mai New Zealand lau matalia o fatoa o mo fai ungol tausanga tele o tui nei mai Australia po November December so o tau a hoi lana mo le sila fia tatou atu no o mea yo tui pui o le sensitive ia mea le ringa fai ingo so the cold chain o remember fifiri au rua sa elea e le papo e loare au rua lafi ki a sungu lafi e makafi so e whapenga kama whaina ia maintain le mengo cold chain o le vaccine ia auangi compromise lo po o whare tonu o ngā o se le temperature te wai po e vela wa umi le taimi e sa tanwhao ngā au o pas e na whare tonu rana ia na mai maure o le taimi na whai e tui o le tāua la lea o le tau whai tātou ia tausi le lei ia le taimi ne tau atu e te toi o mai e whai lau tui lo na lua o alunga foi tat fanga so longa le o fatasi al watu al fai nga tui po i sata puala po vai te le uta lai te iai a le o tau sa au ni me sau i fai lo tu lo na lua e fai ana ta ua i tini fai lo malo tui lo na ruina mana le tau no mo o mai fa mau mo ana iai ia ma le numera la hala le mo o su yo suafa ia pe ele winga feta to fa vale ma fa yo IT se lua wa le mo e tanga tana vi tu da te fa foi mai o fo fosi ia fengo tu no lua e na va tu le pasi e nei tanga ia le company le fenga ngai ai o me fa mai tu da ta selva ai e tai o vai aso wa le valu vai aso ale rotu tu ia uni ale rotu ia iulai ele atu so ne fa pe ia e sta ore ai tato ia e fare tonu me tato por kalama le ia pe ia ona tau fa mantala to awone I ma malta to vai mene tu puifiti ia fai tau mama le mene tu puifiti o me to ale I dorme la fai ele I lando le valu se la tangata e a fie de aso ia o te roa o se valu se rau tangata maliu te mine fiti tu mana tu puta to atunu ia ele whingo fie rea vainga o le mea nā rea I mātou wa o mātou ia ngā lua tono na tawha iu nei o le lau fie rea mana lau le whai tātou tui o mai e le wha mai a ua mautu o tui lai titi a sa wanoa wha pia e ono maliu ai te leo tangata ia ua whaitui lai li potia mai atu no mau o te leo tangata lai manliu te mine o tangata li whai entui o tangata o whaitui lau toi manlosi mtu e whiwa e na fwoi lea lau o eisi atu no whaitui tai toru o tolu doses o whai le booster dose tolu o tui lea le whaisa o le fautuanga tele lana tatou atunu'u ona leu tau mai tau atu pei la atele ngese le second dose le ua walu sulfitu afe la tou ia le fatu atolu sulfitu ia lima sefulu afe tagata ia ele lauloa iai se va pe va se lua sefulu ma tupu afe ua I le vai aso pe afua ia I fuafuaga ia o le vai foi la to vai di poti ia ua mai e le setemi te lo ton fa du savaria I le fa se ngana ina mai o tu mano taitas o le mania ia te le foi numero e mai por so ona le uta to fa ngana tu mano fa palo to manatu fai tau fa I tangat se fa te ngana pe o I sanga nga mua sanga nga o fa pasene uma tangata
pasene o tangata e tau ana tui. O tele onu uitua, peila au I le pā ma a le pata. O mo te fitu su vadu pasene. Fitu o uma tui mo mua. Ia I le tūre I tātou I le vai mea hoi lea tātou le tele le whaiwhaianga. Ia ona whaiwhaianga tātou peere o. Ton mena lea e tau te wā ai whaerere. O temi nei o le ngaluenga tātou uma I o tue whapea na o se ngaluenga whalma. Pea whapea tau te alofa mo I asi o tātou atunu'u. E tātou tū whātasi e tū rei tātou tū Puipuiga. O tue aru uma isi waiva te leo atunu'u. O le variant leo le Delta. Salo leo mana kuna uma tātou whaitau wai wa ile internet. Le manosi ma whaingofia na pesi. E na wo o New Zealand. E la foi leo vave ona fai le tonu. Si le ona o le sauru vare tu e sauru le sauru fai un ras. Ona o tangata e au mai alfa mai to. A fa tamana se pasis. E por me foi la sauru e ali sema. Ai ngase ni. Inga tangata le la fa pesi to no tato tunu. Ona mena le wei ai. Ia le o to eta punia e le o tafia tato va le ro me o lo ai mo matua fa marosia le va vai tu po fai o la tu pui no fai uma la ko test fa to ato no me va le foi nan ta un atu le uta to yo e le ai va so ta inga e o la pisi me e fa tu se la pisi nei to foi uma fa pela foi tato va o lo ai o mal One whainga umane ona ore po le ngālea, one whaisi whaingo fia no pepesi le tauta. Whaingo fia tele awa le whaina pesi. E umi fwoi ona ae mawhatua e umi ngai runga le. Le mistrepe e toa I runga le ale whaimesi wa aerosol. O mga droplet wa aerosol, ringa a droplet. Pi I runga le surface e toa I runga pe o le sina pe ai le toa e whawhano rima. E elwa inga le KOMITI. I tū le inga o tātou tui nei. Ona te iwa so mai whama. Ia ona sui fwoi leo whainga tātou. Ina le te mo fwoi leo sauru tonga rena I tātou. Le whewai. O te leo ringa na whaisone ro tātou. O le ase whainga. Ia wani so po ia fwoi le si vaenga na ele le ato o la tui. Ma na ele o te mai. Ia a wani o te ia vaenga ia ua mama. Ia whaingo fia o na. Ia o mawhawhongo mai a ele ia o mai whamai. A whawhongo mai a le tāuara. O le ato o tātou tui. O te ilo te leo lau tu stala ia nipa e se le whes tui. O te leo le po whira isto tasi po sto lua. Ai, wa tau na mawhawhau whai le tātou tui. Ona e le ilo e le virusi le nei o le KOVITI se e le whai ro ngapo o e te o se whai whi au po o e o se tustala po o e o se tamari o le atunu. So se si lava e mou al whama. Ia na e le whaile mo e ave lau ave ngā virusi ngā I tau whale. Ia la vea toina I o tau ainga ma o le mea tonu ala nā reo tau puifiti. Never na le tau tawhawhi mai nei o kilani New Zealand. Ia le tau wharongo re au rotu I ar Assembly of God, Samoa. Le o mo I New Zealand. Ia na wo o le tonu. Ia rau nea wo o le te reo ai. Ia o tau langala na iai. Ia o te loe manamlama uma. Ia le mano le tonu. Le fofo o mai vare le stofi. Ia le o te tawhi atu. Se te vavai tū langa. O iei tātou whama. Ia, po se tau matalanga lea ngā whiri po tala whea ngai. Hai. O nei teili. Ia, pāwhtai atu le whionga le whaatun sidi o au. Whaafonga mai fōi po iusi o tātou atunu'u I tūlanga ese uma o lo o ngai ei nei ngā luenga. Ia, e te loa e tātou te tau whaitaliu le whaatasi.
I le whaafonga mai al paia si utatu tunu. Le ngā ruenga o lo tau mwhai atu ai. Ia e whaapea fwoi on tau mwhai atu ele taitai o le mālo. Ia malo tātou komiti. Ia ina ia lo whangia le tātou ngā ruenga o le tuinga. E whaamaoni atu. E whaisi tuai o le o i lātou o lo o ele I whaia lātou tuiro na lua. Ia e o fwoi nei ngā lo ia o le e iei le taimi e ngata ai le valu sfulu lua vai aso na toi fa manatu atu te tau ona fai ei lo tui lo na lua ia o le nganga le nai e foi le taimi pu ai tanto I tiu te ma fe au masani ia po le telefo I tu ngia ia ai e awa ona fa mo se pe o matu te talo le fa mo tu langa le tui pe foi o tiu lo tui ia ma e lo fangia lo vaccination card po o lo pepa tui ia le o tau whaafonga mai wa maka fuinga I te ngata la ko ke tau mawhai e whaasese e vaccination card o le soli tū la fono I lalo le tū la fono le whaasese o tūlanga ia ma le mawhai ona alo fia ai le vaenga o le Puipuiga le tātou komiti pe ona iai ia ona e onga tūlanga whaape nei ia pe afai e ono mafatia tātou tunu ona o winga whaape nei e whai e nisi ia I le tau mwhai e wawe whaamalia tui ia aele I whai le tui pe rei umafoi tui me la lea to e lapta ia tui le ia I lantou uma ia e misi foi o I lantou o lo o fua e malanga ia o lo o ia whinga whaavae ia matulanga I tula fono o lea e limita I taina I tātou ngā luenga le nei ia nei I nau tele nau tā ia ai whaale tonu ai Puipuiga ale ole atunu'u ia ua tele ia masina maso o tau mawhai tātou ngā luenga